Nataka nizungumze na mtu yeyote ambaye anawaza au amepanga kujiua. Nisikilize vizuri. Kujiua sio suluhisho la matatizo. Sio suluhisho la matatizo. Na wala Mungu hafurahii watu kujiua. Kwa sababu anayesababisha watu kujiua ni Shetani. Kwa hiyo kama unawaza kujiua au kama unapanga kujiua, ujue kwamba anayekusababishia hayo au ambaye anakupa hayo mawazo ni Shetani. Ukisoma Biblia, Mathayo sura ya 4, utakutana na kisa cha Shetani kumjaribu Yesu. Na jambo mojawapo ambalo Shetani alimwambia Yesu ni kwamba walikuwa juu ya mlima, alafu Shetani anamwambia Yesu, jitupe huko chini kwa sababu imeandikwa Mungu atakuagizia malaika zake wakuokoe. Unaona? Shetani ndiye ambaye alikuwa anamwekea hayo mambo ya kujiua. Hilo wazo, hilo neno la kujiua lilitoka kwa Shetani. Kwa hiyo kama unawaza kujiua au kama umepanga kujiua, fahamu kuwa Shetani ndiye ambaye anaendesha maisha yako. Na kujiua sio suluhisho la matatizo. Na nikwambie jambo hili. Utakapojiua, utakapojitoa uhai, unakuwa umejiingiza moja kwa moja kwenye safari ya kuelekea jehanamu. Na usidhani utakuwa umepata suluhisho la matatizo. Utakuwa umefungua mlango wa tatizo kubwa zaidi kuliko hayo ambao unayaona ni makubwa yanayokupelekea wewe ujiue. Kwa hiyo epuka kujiua. Achana na mawazo ya kujiua. Mungu yuko tayari kukusaidia. Kimbilia kwake. Haijalishi ni jambo gani linakusumbua. Acha kujiua. Mungu anakupenda zaidi ya unavyofikiria. Kimbilia kwake. Yeye ndiye ambaye anakujua, yeye ndiye ambaye alikuumba, anakupenda, anakuonea huruma kuliko yeyote yule duniani. Kimbilia kwa Mungu tafadhali, acha kujiua. Mungu yuko tayari kukusaidia. Na unaweza ukawasiliana na mimi. Unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba zifuatazo. Kwa WhatsApp, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba +255 767 95 5334, au kwa mawasiliano ya kawaida kama unahitaji kupiga simu au kutuma ujumbe, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba +255 625 77 52 43. Mungu anakupenda sana.